Мужчина tema. и женщина 360 градусов. Vyras ar moteris 360 laipsnių. Воскресное собрание. Tai yra sekmadienio susirinkimas. Зачем на эту тематику говорить? Kodėl reikėtų kalbėti šią temą? Нужно что-то доброе говорить. Gal galima kalbėti ką nors geresnio? Зачем о мужчинах и женщинах говорить? Kodėl reikia kalbėti apie vyrus ir moteris? Ну, раз решили, я человек послушный, тем более в правильном месте, мне сказали здесь. Kadangi buvo taip nuspręsta, aš esu žmogus paklusnus, esu šitoje vietoje, tai tebūnė taip. У нас будет две части. Mes turėsime dvi dalis. Вначале мы будем говорить в первом собрании о мужчинах, Iš pradžių mes kalbėsime pirmame susirinkime apie vyrus, во втором собрании о женщинах. o antrame susirinkime kalbėsime apie moteris. Так как мы будем говорить о мужчинах и женщинах, Kadangi mes kalbėsime apie vyrus ir moteris, нужно представить, кто перед вами. reikia įsivaizduoti, kas yra prieš jūs. 28 лет я женат с моей женой, братья почему-то не работают, может там? 28 metai esu kaip susituokęs su savo žmona. 28 лет женаты, отец 6 детей, Aš esu 6 vaikų tėvas, 5 девочек. turiu 5 merginas ir Здесь моей работы мало, поверьте, да. čia mano darbo mažai, patikėkit. Старший сын и 5 девочек. Vyriausias yra sūnus ir po to turiu 5 Из них уже merginas. 4 женатые. 4 iš jų jau yra susituokę, Сделали нас дедушкой с бабушкой. padarė mus seneliu ir močiute. Поэтому перед вами стоит пятикратный дед, Todėl esu 5 kartus senelis, тесть, свекор, отец и муж. uošvis, vyras, tėvas. Как ir visa, kas su соединить tuo все это susiję. вместе? Как быть женщиной и мужчиной на 360 градусов? Ты стань подальше, чтобы ты вот так Kaip вот būti не vyrų дергалась. ir moteriam ant 360 laipsnių, Потом у galiu тебя duoti будет daugiau erdvės. шея болеть у тебя будет. Мы начнем с Библии. Mes pradėsime nuo šventojo rašto. Когда 2000 лет назад Kada prieš 2000 metų избирали служителей, buvo renkami и pamokslininkai, не было никакой разницы, епископ, пресвитер или диакон, nebuvo jokio skirtumo, tai yra vyskupas ar diakonas ar kažkuri kita pozicija. там был целый список, кем они должны были быть и кем не должны были быть. Ten buvo surašytas visas sąrašas, kuo jie turėjo būti ir kuo jie neturėjo būti. Были разные требования, Buvo skirtingi reikalavimai, но постоянно повторялось одно и то же выражение. bet visą laiką pasikartodavo vienas ir tas pats išsireiškimas. И разницы нет, ли ты епископ, диакон или пресвитер. Ir nėra skirtumo, ar tai yra vyskupas ar diakonas. На первом месте стояло Pirmoje vietoje buvo муж одной жены, vienos moters vyras, хорошо управляющий детьми своими, gerai valdantis savo муж vaikus, одной жены, vienos žmonos муж одной vyras. жены. Повторяется одно и то же постоянно. Pasikartoja vienas ir tas pats nuolatos. И сегодня утром мы поговорим, на мой взгляд, самую сложную тематику. Ir šiandien mes kalbėsime mano mintimis pačia sudėtingiausia tema, Как быть успешным мужем, kaip būti sėkmingų vyrų, успешным отцом sėkmingų tėvų, в церкви, bažnyčioje, на работе или в бизнесе. darbe arba versle. На мой взгляд, это самый сложный конфликт. Man atrodo, tai pats sudėtingiausias konfliktas, Особенно для мужчин. ypatingai vyrams. И очень многие мужчины, Ir labai daugelis vyrų, вместо того, чтобы держать это в балансе, vietoj to, kad galėtų visą tai склоняются в subalansuoti, одну или другую jie сторону. palinksta arba į vieną, arba į kitą Как pusę. нам быть на 360 градусов успешными в Kaip этом būti деле? sėkmingais 360 laipsnių. Это наш kampu. вопрос. Tai yra И klausimas. все это приводит к ролевому конфликту. Ir visą tai atveda link rolių konflikto. Ролевой конфликт имеет две стороны. Ir tas rolių konfliktas turi dvi pusės. Межролевой конфликт, когда один человек исполняет разные роли. Tarp rolinis konfliktas, kada vienas žmogus vykdo skirtingas rolės. На моем личном примере. Mano, pavyzdžiui, asmeninis pavyzdys. Отец, проповедник, сын, муж, рабочий, студент и так далее. Tėvas, sūnus, vyras, pamokslininkas, studentas, mokytojas ir taip toliau. Кто-то посмотрит на этот список, Kažkas pasižiūrės į šitą sąrašą скажет, чего-то у меня нету. ir pasakys, kažko pas mane vis tik Что-то tai nėra, есть. o kažką tai aš turiu. Наши роли меняются. Mūsų rolė šiaip jau keičiasi. Я уже, к счастью, не студент. Šiaip jau, ačiū Dievui, nesu studentas. 15 лет до докторантуры. 15 metų Но doktorantūros. добавились другие роли. Bet atsirado kitos rolės. Роль тестя и свекра, Uošvio rolė роль деда. ir senelio rolė. И все эти роли Ir visos šitos rolės, требуют времени. jos reikalauja laiko. Сколько времени для детей? Kiek laiko turėčiau skirti Сколько для vaikams, жены? kiek žmonai, Сколько для работы? kiek darbui, Сколько для внуков? kiek anūkams, Сколько для служения? kiek tarnystai. У нас всего 24 часа. Iš viso turime 24 valandas. Как быть в этом успешным? Kaip būti sėkmingam tame. Другое называется внутриролевой конфликт. Ir truputėlį kas kita tarp vidinis rolių Представим konfliktas. себе такую женщину, которая работает медсестрой.
Įsivaizduokime tokią moterį, kuri dirba seselę, Она приходит на работу, jinai ateina į darbą и никто ее не спрашивает, ir niekas jos neklausia, как твои детишки, kaip tavo у vaikai, тебя с мужем все классно. ar viskas gerai su tavo vyru. Ты пришел на работу, ты должен функционировать. Tu atėjai į darbą, tu turi funkcionuoti. 8 часов от тебя ожидают все что-то. 8 valandas iš tavęs visi kažko tai laukia. Врач, пациент, коллеги твои и так далее. Tavo kolegos, gydytojai, pacientai ir taip toliau. Из всех ролей роль отца. Ir iš visų tų rolių tėvo И rolė. все что-то ожидают. Ir visi turi kažkokį Внуки lūkestį. не ожидают, папа, ты классную проповедь написал? Anūkai Или дед negalvoja, написал классную kad проповедь? seneliui tu parašai nuostabų pamokslą. Они ожидают деда, который играется с ним. Ne, jie tikisi senelio, kuris su jį žais. Здесь только одна роль O čia yra tik tai viena rolė. и множество ожиданий. Ir labai daug rūpesčių. Как сделать, Kaip padaryti, чтобы все это было в таком балансе? kad visa tai būtų subalansuota. К сожалению, в Библии есть негативный пример. Deja, šventame rašte yra negatyvus pavyzdžiai. Это библейский царь Давид. Tai yra biblinis karalius Dovydas. К сожалению, у очень многих мужчин Deja, bet labai daug vyrų. ситуация выглядит вот так. Situacija jų gyvenime atrodo va taip. Давид был муж очень многих жен. Dovydas turėjo labai daug У žmonų. него было очень много детей. Jisai turėjo labai daug vaikų. Ни одну жену не любил. Nei vienos savo žmonos Ни jis одного nemylėjo. ребенка не воспитывал. Ir ne vieno vaiko jisai neauklėjo. Но что касается церкви и Царства Божьего, Bet kas liečia bažnyčią ir Dievo karalystę, супер успешный человек. super sėkmingas žmogus. Что касается работы и лидерства, Kas kalbėta apie darbą arba lyderystę, прошло 3000 лет. praėjo 3000 metų. Самый успешный лидер в Израиле. Turbūt sėkmingiausias lyderis И Izraelyje. вот обращаюсь к нам, мужчинам. Ir dabar kreipiuosi į mus vyrus. Очень часто мы, мужчины, успешны внизу. Labai dažnai mes vyrai būname sėkmingi ten Работа, apačioje. бизнес. Mūsų verslas, Cerka. mūsų darbas, mūsų bažnyčia. Но для жены и для детей, Bet vaikams ir žmonai, если время вообще остается, jeigu tas laikas dar iš vis то lieka, это когда мы такие уставшие, замученные, так с женой, ну хорошо, выделим время для тебя. tai yra tada, kada mes jau visiškai pavargę ir nusitašę, mes galime pasakyti žmonai, gerai, aš Ты skirsiu только truputį laiko сказала, ir да, вот tau. так, с таким выражением, как я сказал? Хорошо. Jie starajasi. Окей. И вопрос главный, Ir pas pagrindinis klausimas, что в первую очередь? kas yra visų pirma? Оставим церковь, Ar mes galime palikti bažnyčią, все время для детей, skirtim visą laiką vaikam, оставим детей, Палексина vaikus. сдадим в интернат. atiduosime jas Всё iš время для жены. internatą, visą laiką skirsim mūsų žmonai? Что стоит на первом месте? Kas yra pirmoje vietoje? И это мега сложный вопрос. Ir tai yra super sudėtingas И, к klausimas. сожалению, Ir deja, у очень многих мужчин вот такой дисбаланс. ir labai daugelis vyrų gyvena visiškam disbalanse. И кто-то сказал такие слова. Ir kažkas yra pasakęs tokius žodžius. По-настоящему счастливый человек тот, Iš tiesų laimingas žmogus yra tas, который утром с радостью идет на работу, kuris ryte eina su džiaugsmu į darbą, а вечером с радостью возвращается домой. o vakare su džiaugsmu grįžta namo. И в воскресенье с радостью идет в церковь. Ir sekmadienį su džiaugsmu ateina į Скажем bažnyčią. аминь, друзья. Amen. И я надеюсь, что здесь счастливые мужчины, Aš tikiu, kad čia yra daug laimingų vyrų, что жены их сегодня не вытащили с кровати. kad žmonos neištraukė per меня prievartą был jų iš друг. lovos šiandieną ryte. У меня есть друг, которого жена утром одевала в кровати в воскресенье. O pas mane yra draugas, kurį žmona sekmadieniais ryte aprengdavo Она ему lovoje. зубы чистила, Jinai jam valė dantis, но не сдалась. bet vis tiek И nepasitikė. сегодня классный диакон церкви. Ir šiandien tai yra geras bažnyčios diakonas, В beje. бизнесе супер успешный был, Labai sėkmingas buvo versle, но в церковь ужасно не любил ходить. bet labai nenorėjo eiti į bažnyčią. Но жена не сдалась. Bet jo žmona. Итак, первая наша роль Taigi первая pirmoji наша роль mūsų rolė – это роль мужа. tai yra vyro rolė. Что должен сделать муж, Ką turėtų padaryti vyras, чтобы жена засыпала с улыбкой на глазах kad žmona užmigtų su šypsena jos и veide. говорила: Господи, за что мне такое счастье? Ir sakytų viešpatė, už Pozityvnam ką tu smysle. man padovanojai tokią didelę laimę. В позитивном смысле. Tai yra gerąją prasme, Господь, neperkeltinė. слава тебе за моего мужа. Viešpatė nori šlovinti tave už tokį nuostabų vyrą. Что мы можем сделать как мужчины? Ką mes galime padaryti kaip vyrai? Стать лучшим другом и возлюбленным. Mes galime tapti geriausių draugų ir mylimuoju. Стать лучшим другом и Tapti возлюбленным. geriausių draugų. Японская ir mylimuoju. пословица говорит: Japonų patarlė jinai byloja. мало быть мужем и женою,
maža būti vyru ir žmona, нужно еще стать друзьями и любовниками, reikia dar tapti draugais ir meilužiais, чтобы потом не искать их на стороне. kad po to tų meilužių nereikėtų ieškoti kažkur šone. Что говорит Библия к мужчинам? Ir ką sako šventasis raštas vyram? Муж, оказывай жене должное благорасположение. Vyras suteikia reikalingą malonumą žmonai. Муж не властен над своим телом, но жена. Vyrui jo kūnas nepriklauso, bet tas kūnas priklauso jo žmonai. Не уклоняйтесь друг от друга. Nepasišalinkite vienas Разве nuo по kito, согласию с вашей женой nebent būsite sutarę su savo на žmona короткое ir время tik trumpam laikui, для упражнения в посте и молитве, kad galėtumėt praktikuoti maldą а ir потом pasninką. опять будьте вместе, O po to vėl būkite kartu, чтобы не искушал вас сатана невоздержание ваше. kad šėtonas neateitų ir negundytų jūsų dėl jūsų susilaikymo. Дорогие мужчины, Brangus vyrai. контекст 100% понятный. Visas kontekstas yra 100% aiškus. Интимные отношения с женой. Intimus santykiai su jūsų žmona. Задача мужа Vyro užduotis полностью удовлетворить свою жену. visiškai patenkinti savo žmoną. Так как это общее собрание, мы здесь просто сделаем точку, поставим. Kadangi čia yra bendras susirinkimas, tai šitoje vietoje mes padėsime Все tašką. остальное мы 2 раза сказали на песне песней семинара, где нас переводила Укна. Хорошо? Visa kita buvo labai gerai pasakyta giesmių giesmėse, vienam nuostabiam seminarė, kuriame mes dalyvavome kartu su Leo Franku. Франк. Меня, между прочим, Леос Франко зовут, я чтобы вы знали, да? Leo В Frankas. Украине я jo. Лео Франко, а здесь я Лео Франкас. Da, nezabывайте Хорошо. это as. Итак, Второзаконие говорит нам следующие слова. Taigi, pakartotino įstatymo knygoje yra Если pasakyta, еврейский мальчик женился, jeigu žydų berniukas susitokia, пусть не идет на войну, tegu jis neina į karą, ничего не должно возлагать на него. nieko nereikia jam pridėti per daug. Он должен быть свободен в доме своем Jis turi būti laisvas savo namuose и увеселять свою жену или сделать свою жену счастливой. ir jis turi linksminti savo žmoną arba padaryti ją laimingą. Одну неделю, Vieną savaitę, 1 месяц vieną или mėnesį 1 год. arba vienus Кто из вас metus. знает правильный ответ? Kas iš jūsų žinote teisingą atsakymą? Сколько? Серьезно? Да. Ты не добавляй туда. Ne, nepridėkite, ten neparašyta apie visą gyvenimą. Всю жизнь свободен в доме своем. Женщины, сделайте, пожалуйста, так, чтобы мы были свободны, только вас удовлетворяли, счастливо делали тогда. Būtų gerai, kad visą laiką vyrai būtų laisvi ir galėtų visą laiką 1 год, rūpintis не jūsų расслабляйтесь, 1 год. džiaugsmingą būseną. Сделать жену счастливой. Padaryti žmoną laimingą. 3000 лет уже этому тексту. Jau 3000 metų tam tekstui. И только сейчас американцы поняли, Ir tik dabar amerikiečiai что suprato, happy wife, kad laiminga žmona, happy wife, это happy life. Жизнь отрада, когда жена рада. tai ir gyvenimas vyrui tampa tuomet laimingas, kai ta žmona yra laiminga. Сразу мужчины напряглись. Опять мы. Aš tiesiog jaučiu vyrų įtampą, Все мы. kuriem atrodo, kad vėl mes ir Женщины, не viskas yra ant расслабляйтесь mūsų. сильно. Moteris, jūs galite per daug Мы к вам на втором собрании. Вы можете на второе собрание не прийти. Мы ничего не слышали. Aišku, jūs Хорошо. turit pasirinkimą neteiti, bet vis tik geriau Задача būti. мужчины Taigi, vyrai, сделать свою жену счастливой. jie turi tokią užduotį padaryti savo žmonas laimingas. Когда мы разговариваем с конфликтными семьями, Kada mes kalbame su konfliktuojančiomis šeimomis, я задаю всегда мужчине вопрос. aš visą laiką užduodu tą klausimą vyrui, Ты исполнил Слово Божье? ar tu įvykdai Dievo žodį, Ты сделал свою жену ar tu счастливой? padarei savo žmoną laimingą. О, если бы ты знал мою жену. O jeigu tu žinotum mano žmoną? Мне не надо ее знать. Ne, šiaip aš nenorėčiau Tai žinoti negi visų ženился. žmonių, tu ją Это vedėjai, твоя задача. tai yra tavo užduotis. Задача мужчины Taigi, vyro užduotis сделать жену счастливой. padaryti savo žmoną Дорогие laimingą. девушки, которые еще не замужем, Brangios merginos, kurios dar когда вы выйдете nesate замуж, kada jūs ištekėsite, перепишите этот стих от руки, perrašykite šitas eilutes ranką, положите ему в костюм. įdėkite jam iš В varpo туалете kišenę наклейте, чтобы он когда садился, видел и читал. ir galite priklijuoti dar tualete, labai В gerai matosi. машине сделайте. Pakabinkite tai mašinoje, Это наша задача. nes tai yra mūsų vyrų užduotis. Одна из лучших нехристианских книг о браке Viena geriausių knygų apie santuoką Написал профессор Джон krikščioniškų knygų Gottman. kontekste yra
профессор Джон Готман написал. Džono Gotmano knyga. И говорит, 7 принципов, которые сделают брак счастливым и Ši крепким. knyga yra 7 principai, kurie padarys jūsų santuoką laimingą ir tvirtą. Центральный принцип. Taigi, centrinis pagrindinis principas, Центральный, ключевой принцип. key momentas, В какой мере жены удовлетворены любовью и страстью в браке, это дружба. kuriame pasaulyje moteris yra patenkintos ir laimingos, tai tame pasaulyje, kur viešpatauja draugystė. Если жены знают, Jeigu žmona žino, мой муж лучше проводит время с друзьями, kad jų vyras geriau praleidžia laiką su draugais, в церкви, arba на bažnyčioje, работе, arba darbe, со своей мамой и своим папой, arba su savo mama С ir кем su бы savo то ни tėčiu, было. kad ir kas ten bebūtų, проигрываем мы, мужчины. tuomet mes vyrai pralaimime. Если жена не знает, что муж мой лучший друг, Jeigu žmona nežino, kad jos vyras yra jos pats geriausias draugas, и он делает все возможное, kad jis daro viską, kas чтобы yra įmanoma, поддерживать эту дружбу. kad palaikyti tą 2 раза в draugystę. год мы выезжаем куда-то вдвоем, 2 kartus per metus mes išvažiuojame kažkur tik tai без dviese, детей, be vaikų не на христианскую ir конференцию, tikrai ne į krikščionišką konferenciją. вдвоем. Mes išvažiuojame dviese, Меня некоторые мужики спрашивают, kartais vyrai klausia, а что мы там делать будем? o ką mes ten darysime? Знаете таких людей, Aš žinote tokių žmonių, которые ездят в отпуск kurie važiuoja į всегда atostogas по 5 семей вместе. visą laiką 5 šeimos kartu. Мужик сказал, Na, так vyras дешевле. pasakė, taip yra pigiau. Taip, žinoma, Но не только дешевле, bet ne tik pigiau, удобнее. bet ir patogiau. Мужики с мужиками, Nes tada vyrai su жены с vyrais, o moteris su женами, дети с moterimis, детьми. dar ir vaikai su vaikais. Поэтому дружбу нужно культивировать. Todėl tą draugystę reikia kultivuoti. Но, дорогие женщины, Bet brangios moteris, если муж не знает, что вы его лучшая подруга, jeigu vyras nežino, kad jūs и esate лучше с geriausia jo ним draugė проводите время, ir kad jūs geriau su juo чем leidžiate с laiką, подружкой или с мамой, negu su savo draugė arba su savo mama, вы тоже проиграете. jūs taip pat pralaimėsite. Вторая задача мужа Antroji vyro užduotis – любить свою жену. - mylėti savo žmoną. 3 раза к мужчинам написано, 3 kartus yra parašyta vyrams, что они должны любить своих жен, kad jie turi mylėti savo žmonas. как Христос возлюбил, Taip, kaip Kristus как pamilo, свои tela любить mylėti tas žmonas, и kaip myli как savo самого kūnus себя. ir mylėti kaip save Мы, pačius. мужчины, примитивный народ. Mes vyrai esame И primityvūs. если для слишком сложно, как Христос возлюбил жену, так надо Ir любить, jeigu jau labai sudėtingai skamba, kaip ten Kristus pamilo mus, то Павел говорит попроще, как свое тело любишь. tai Paulius sako daug paprasčiau, vad kaip myli savo kūną, А поверьте, мужчины себя любят. o patikėkite, vyrai И myli если даже save. это не поймешь, как самого себя. Arba dar, jeigu neaišku, tai mylėk kaip save patį. Одна из лучших книг, которые я советую всем прочитать, Viena iš geriausių knygų, kurias norėčiau rekomenduoti perskaityti visiems, называется «Любовь и уважение». vadinasi meilė ir pagarba. И автор говорит такие слова. Ir autorius sako tokius žodžius. Вы не можете получить желаемое, Jūs negalite gauti tai, ką trokštate, если лишите вашего супруга или супруги jeigu atimsite iš savo vyro arba того, žmonos, что нужно ей и нужно ему. jeigu jiem neduosite tai, kas jiem reikalinga. Женщина нуждается в любви, Moteriai reikia meilės, мужчина нуждается в уважении. o vyrui reikalinga pagarba. Если мужчины не дадут женщине любовь, Jeigu vyrai neduos savo žmonai и meilės она должна дойти до нее, ir ta moteris turi dar она будет daryti iki чувствовать tos себя meilės, несчастной в браке. jinai jausis nelaiminga santukoje. Женщины, если вы не дадите вашему мужу уважение, Žmonos, jeigu jūs neduosite savo vyram что он самый pagarbos, классный, kad jis yra pats самый nuostabiausias, умный, pats самый protingiausias сексуальный. ir pats seksualiausias, Сексуалосес. taip šitas žodis įdomiausias, ne? Хорошо. Проиграете вы в конце концов. Galų gale pralaimėsite jūs. Потому что вначале мы учимся давать, а не принимать. Nes iš pradžių mes išmokstame duoti, o ne pasiimti. Но как сделать, Bet kaip padaryti? как донести свою любовь, чтобы жена чувствовала, я любимая женщина? Kaip danešti savo meilę taip, kad ta moteris jaustųsi, aš esu mylima Многие moteris. мужчины жалуются. Daugelis vyrų Они говорят, skundžiasi. я делаю все. Jie sako, aš darau А она viską. говорит, ты меня не любишь. O ne vis tiek sako, kad tu manęs Что я делаю nemyli. неправильно? Ką aš darau neteisingai. Очень просто. Viskas labai paprasta. Du sprichst nicht ihre Sprache.
I do not understand Deutsch. Ты не разговариваешь на ее языке. Tu nekalbi jos kalba. Ты говоришь ей, что ты ее любишь, Tu sakai jai, kad tu ją myli, а du sprichst nicht ihre Sprache. bet jinai jaučiasi nesuprantanti nieko. Ты не говоришь на ее языке. Хорошо. Смысл в следующем. Taigi, esmė toliau. Чтобы жена почувствовала себя любимой, Kad žmona pasijaustų эту mylima. любовь нужно донести до нее. Ta meilė reikia На atnešti языке, jai. который она Ir reikia atnešti понимает. tą kalbą, kurią jinai supranta. И кто из вас знает Ir kas iš jūsų žino, 5 языков любви? Кто из вас слышал? Penkias про такое? meilės kalbas. Супер. nuostabu, kad jūs У tai меня 4 girdėjote. женатых детей. Pas mane 4 женатых детей. Женатых. 4 susituokę vaikai. Они не имеют права жениться, Jie neturi teisės susituokti, если не прочитали эту книгу. jeigu neperskaitė šitos knygos. Для мужчин есть такая версия в 20 страниц. Vyram yra sutrumpinta versija 20 puslapių ilgio, Оригинал 250 o страниц. originalas 250 puslapių. А теперь сделаем тест. O dabar galime padaryti testą. 5 языков любви. Taigi 5 meilės kalbos. Как они называются? Kaip jos vadinasi? А ну-ка тебя спросим, ну-ка давай. 5 языков любви. Manęs dabar paklauso, pabandysiu vardinti. Padarkė. Padarkė, я говорю с А, тобой. подарки. Мы не спрашиваем твой, мы спрашиваем все 5. Кто хочет сделать счастливой наш Угны, то, пожалуйста, Подарки, дарите прикосновения. подарки. Хорошо. Подарки. Что еще? Помощь по дому. Taigi, pagalba namuose, dovanos, prisilietimai, nežinau, ar užsiskaito jau, ar dar vėliau užsiskaitys. Внимание, такого нету языка любви. Kažkas nori dėmesio, bet dėmesio nėra. Ой, как кричат женщины, прикосновения. Недоприкосновенные здесь, да, не хватает. Taigi, prisilietimai, Что? Забота мы уже говорили, помощь, забота. rūpestis bus prie namų ruošos Слова darbų, похвалы или поощрения. И еще одно. pagirimo žodžiai Время. ir laikas praleistas drauge. Quality time, качественное Ir dar labai время. svarbu pažymėti, kad tas laikas turi būti И вот здесь kokybiškas. проблема мужчин. Ir štai šitoje vietoje yra vyrų Если problema. мужчина думает, Jeigu vyras galvoja, я ж для нее работаю на 3 работах. ašgi dėl jos dirbu tuose Меня trijuose никогда нету darbuose. дома. Ir manęs Но niekada для nėra нее namuose. же. Betgi tai yra Потому dėl что она jos, любит подарки. nes jinai myli И не какие-то dovanas. дешевые подарки, понимаете? Ir ne kažkokias tai Айфон pigias только dovanas. 16, iPhone'as tik tai 16 поездка turėtų только būti. в Перу. Kelionė į Peru. И он думает, Ir jisai galvoja, jisai iš tiesų galvoja, что если его нету дома, kad jeigu jo но он nėra раз в месяц namuose, ей будет подарки bet дарить, vieną kartą per mėnesį jis dovanos это tas dovanas, заполнит ее бак любви. iš esmės tai užpildys jos meilės mokumą. Часто это не работает. Bet labai dažnai taip neveikia. И очень многие женщины, Ir labai daugelis для них moterų, важно время, проведенное jom yra labai вместе. svarbus laikas. Они praleistas лучше drauge. не в Перу, а не знаю, в Клайпеду поедут. Jos geriau važiuos ne į Peru, bet į Klaipėdą. Да, но время провести вместе. Bet labai svarbu yra laiką praleisti drauge. И мы, мужчины, часто это не понимаем. Ir mes vyrai kartais to Я же nesuprantame. все для нее. Aš juk viską darau dėl jos. Надо ли ей это? Ar iš tikrųjų jai tai Если ей reikalinga? это надо, ты правильно все делаешь. Jeigu jai tai tikrai reikalinga, tai galbūt tu darai viską teisingai. Наша задача любить свою Bet жену, mūsų tikroji užduotis yra но не mylėti на savo нашем žmoną, bet языке, mylėti ne mūsų а на kalba, языке своей жены. bet mūsų žmonos kalba. Жены, не расслабляйтесь сильно. Moteris, tik tai neatsipalaiduokite per daug. К вам будет то же самое слово. Žinokit, pas Хорошо? jūs ateis daug panašaus žodžio. Первая задача Taigi pirmoji užduotis – быть успешным мужем. - būti sėkmingų vyrų. Вторая задача Antroji užduotis – быть успешным отцом. - būti sėkmingų tėvų. У нас есть проблема Mes turime problemą. безотцовщина. Bet tėvystę galima jau būtų taip У нас įvardinti. в Германии Pas mus Vokietijoje до 18 лет iki 18 metų почти 2 миллиона детей yra beveik 2 milijonai vaikų, живут без отца. kurie gyvena be tėvo. 2 миллиона детей. 2 milijonai vaikų Это gyvenantis be проблема tėvo. сегодня. Ir tai yra labai didelė problema У нас šiandienos pasaulyje. целое поколение растет без отцов. Nes mes auginame ištisas kartas be tėvų. По-немецки есть пословица. Ir vokiečių kalboje yra tokia patarlė. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.
переводится так. Легко стать отцом, гораздо сложнее им остаться. Ir tai reiškia, kad labai lengva tapti tėvu, bet yra daug sudėtingiau juo išlikti. Быть отцом, Būti tėvu. не только производителем. Ne tik tai reproduktorium, Прошу прощения. Да, отцом для своих детей. būti tėvu savo vaikams. В английском есть такое новое исследование, Anglų kalboje yra toksai naujas tyrimas, называется «Присутствующие, но отсутствующие родители или воспитание». esantis, Present but absent parenting. esantis čia, bet iš tikrųjų nesijaučiantis tėvai ir jų auklėjimas. Отцы, которые не развелись, Tie tėvai, kurie neišsiskyrė, отцы, которые не умерли, tie tėvai, kurie они nenumirė, находятся дома с детьми, jie yra namuose su vaikais, но они вообще не участвуют в воспитании. bet jie visiškai nedalyvauja auklėjimo Особенно procese. есть культура такая, Ypatingai yra tokia kultūra, что считает, что воспитывать детей kur laikoma, kad auklėti это vaikus бабское дело, прошу yra toks прощения. moteriškas Такие reikalas, мачо-мужики, nes mačio vyrai, которые считают, что это не их дело. jie svarsto, kad tai ne jų darbas И это проблема, друзья. ir tai yra didelė problema. Вы видите здесь отца, Nes который vaikai своего be сына tėvo- спрашивает, Matote čia dabar как sūnų, ты kuris думаешь, я klausia- хороший отец, Стив? Ne, jūs matote tėvą, kuris klausia savo sūnaus, ar, Steve kaip jis говорит, «Меня mano, зовут ar jisai David». geras tėvas. O tas vaikas galvoja, kad jo net vardas yra kitas. Я думаю, что это не про вас. Aš tikrai tikiu, kad tai yra ne apie jūs. Итак, 3 задачи отца. Taigi pagrindinės 3 užduotis tėvui Быть воспитателем для своих детей. - būti savo vaikų auklėtoju. Я бы хотел, чтобы это место Писания звучало по-другому. Aš norėčiau, kad ši rašto vieta skambėtų kitaip. И вы, родители, не раздражайте, но воспитывайте своих детей. Ir jūs tėvai neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos. Или еще лучше, и вы, мамы, не Ir dar раздражайте, но geriau, ir воспитывайте jūs своих. mamos, jūs neerzinkite savo vaikų. Но здесь не написано родители, Bet čia neprašyta tėvai, здесь не написано мамы, čia neparašyta mamos, и вы, отцы, bet čia parašyta jūs tėvai. воспитывайте своих детей. Auklėkite savo vaikus. Задача воспитания Užduotis yra auklėjimas. лежит на отцах. Ir ta užduotis yra priskirta Да, ну ты tėvams. знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Taip, jo, bet žinai, pas mane yra. Я ten знаю. Visko yra. Taip, aš žinau. Я очень активный человек, Aš taip pat esu labai aktyvus žmogus. но я знаю, что в моем доме Bet aš žinau, kad mano все, что namuose происходит там, ir viskas, kas vyksta tenais, Бог спросит меня за это. Dievas už visą tai paklaus manęs už tai. Меня как лидера в моем доме. Paklaus manęs kaip lyderio mūsų И namuose. тебя тоже. Ir tavęs taip pat Да, paklaus. ну моя жена, ну. Taip, bet supranti, mano žmona ir ten labai daug seka visokių ir Бог paaiškinimų. спросит тебя. Nepriklausomai, ką tu galvoji, Дорогие Dievas paklaus tavęs. мужчины, Brangus mano vyrai. наша задача Mūsų užduotis перенять лидерство в нашей семье. perimti lyderystę mūsų šeimoje. И все вместе сказали? Ir visi kartu Amen. pasakė, amen. Но как воспитывать детей? Bet kaip auklėti vaikus Есть очень простой принцип. yra labai paprastas Принцип principas. 2 рук. 2 rankų principas. Эти 2 руки имеют название. Tos 2 rankos jos turi pavadinimą. Одна называется дисциплина, Viena vadinama disciplina, другая называется любовь. o kita meilė. Все стили воспитания Visi auklėjimo stiliai, имеются в этих 4 квадратах. jie sutelpa į tuos 4 kvadratus. Первый стиль – это либеральный. Vienas stilius yra labai Родители liberalus. так любят своих детей, Vaikai labai stipriai myli savo что vaikus. никогда их не Ir дисциплинируют. ta meilė tokia stipri, kad disciplinos tiesiog visiškai nebelieka. Это неправильно. Tai nėra teisinga. Второй стиль – это безразличный. Kitas stilius yra, kai tu nesureikšmini. Родителям все равно. Kai tėvam yra Они tas ни pats. любви не дают, Jie neduoda nei не meilės, nei дисциплинируют своих disciplinuoja детей. jie savo vaikų. Третий стиль очень опасный. Trečias stilius yra labai pavojingas. Он называется авторитарный. Jis yra autoritarinis stilius. Родители строго воспитывают своих Tėvai детей. labai griežtai auklėja savo vaikus Много дисциплины, ir labai juos но мало disciplinuoja. любви. Bet labai nedaug meilės ten Любимое lieka. место Писания.
Mylimiausia švento Не rašto жалей vieta. чего для своего ребенка? Negailėk savo vaikui ko. Чего не жалей? Ko tenais reikia negailėti? Розги. Taip teisingai rykštės. И Бог кого любит, Ir dar kas ten parašyta, ką Dievas myli, Naказывает. ką Jisai daro, Jisai это baudžia. любимое место Писания Tai таких yra pati родителей. mėgstamiausia tų tėvų rašto vieta. При всем уважении. Su visa pagarba. Это не библейский стиль Tai nėra воспитания. biblijinis auklėjimo stilius. Единственно библейский стиль воспитания. Vienintelis biblijinis auklėjimo Родители дают stilius, много любви kai tėvai duoda labai daug и много meilės дисциплины. ir daug disciplinos. Не играйте, пожалуйста, Nežaiskite, prašau. good cop, bad cop. Это значит, Geras kopas ir blogas kopas. папа хороший, Tėtis, tarkim, мама geras, злая. o mama pikta. Или наоборот, мама Arba хорошая. atvirkščiai, ta mama labai Но gera. если папа придет Bet домой, jeigu tėtis ateis namo, он вам вставит, понимаете, да? tuomet bus labai prastai. Папа и мама Tėtis ir mama, и дают много любви. jie turėtų būti draugai Ir ir много turėtų duoti disciplины. labai daug meilės ir labai daug disciplinos. Dvi vienu ruky. metu. Taigi tos dvi rankos. Одна рука называется, как, кто мне поможет? Viena ranka vadinasi kaip, kas man gali padėti. Любовь, другая Teisingai, называется. viena ranka meilė, o kita Воспитывать нужно vadinasi скольки руками? disciplina. Ir kiek Двумя rankų turi būti руками. auklėjime turi dalyvauti abi dvi rankos. Вторая задача Antroji užduotis. – быть лидером. Taigi būti lyderiu. Кто такой лидер? Kas yra lyderis? Это тот, который видит больше, Lyderis yra tas, kuris mato daugiau, дальше toliau и раньше, чем это видят ir anksčiau другие. negu tai mato kiti. И знаменитый эксперт по лидерству Джон Максвелл Taigi žinomas ekspertas lyderystės srityje сказал такие слова. yra pasakęs tokius žodžius. Все великие лидеры отличаются двумя качествами. Visi didieji lyderiai, jie išsiskiria dviejomis savybėmis. Они знают, куда они идут, Jie žino, kur jie eina и способны убедить других следовать за ними. ir jie geba įtikinti kitus sekti paskui juos. Это мужчина, Tai yra vyras, который говорит такие слова. kuris sako tokius žodžius. Я и дом мой. Aš ir mano namai. Кто мне поможет? Kas man gali padėti? Будем служить Господу. Mes tarnausime Он viešpačiui. знает, куда он идет, Jisai žino, kur jisai eina и способен убедить ir jis идти за gali ним. įtikinti kitus Кто из вас sekti помнит? paskui jį. Kas iš jūsų Кто из prisimena? вас помнит? Kas iš jūsų prisimena? Коста Конкордия 2012 год. Кто-то из вас помнит такое? Да. Kosta Konkordija 2012 metai Перевернулся этот корабль. apsivertė nuostabus laivas. Капитан этого корабля, Ir štai šio laivo ему дали kapitonas, 16 лет тюрьмы. jam buvo paskirta 16 metų kalėti. įkalinimo Погибло įstaigoje. 32 человека. Когда... Tuomet žuvo 32 žmonės Но laive. одна из проблем, Bet viena iš problemų, он покинул судно до окончания эвакуации всех находившихся на борту. jis paliko laivą anksčiau nei buvo evakuoti visi žmonės, kurie buvo borte. Еще люди находились здесь. Ir tai reiškia, kad žmonės dar buvo čianais, Он уже покинул корабль. o jisai jau pasišalino. Через 2 года Po kelių metų в Корее затонул вот этот вот паром. Korejoje taip pat skendo laivas, Погибло 304 человека. žuvo 304 žmonės. Капитан парома Ir to laivo kapitonas, покинул один из первых этот паром. jis pabėgo vienas iš pirmųjų. Что общего между ними? Kas yra bendra tarp šių dviejų įvykių? Капитан когда должен покидать корабль? Kada kapitonas turėtų palikti savo laivą? Когда? Последний. Paskutinis. Teisingas atsakymas vienintelis. Почему я это говорю к мужчинам? Kodėl aš tai sakau, kreipdamasis į vyrus? Очень многие мужчины Labai daugelis vyrų. говорят следующее. Jie sako taip. Я зарабатываю деньги. Aš uždirbu pinigus, Я в церкви служу. aš dar А tarnauju мы с bažnyčioje. женой решили, Ir mes su žmona что за nusprendėme, воспитание детей kad už vaikų auklėjimą ответственна она. atsakinga lieka jinai. Поэтому, если что-то пошло не так, Tada jeigu kažkas eina ne pagal кто в этом planą, виноват? tai šitoje atveju Spasibo. yra kas kaltas. Жена, конечно, Tai teisingai виновата. kalta tikrai žmona. Мы уже не можем сказать, как Адам, который ты мне дал, потому что мы же сами сделали выбор, понимаете? да? Mes negalime pasakyti, tu man paskiri. Nu, Taigi, vis mes dėlto patys ana padarėm pasirinkimą. vinovata. Vis tiek gaunasi, kad jinai yra kalta. Жена виноватая. Žmona yra kalta. Все, что не происходит в твоем доме, Noriu pasakyti, kad viskas, kas tik įvyksta на tavo твоем namuose, корабле под названием брак и семья, tavo laive, kuris vadinasi santuoka ir šeima, за это ответственен я. už tai atsakingas esu aš. Бог поставил меня главою в моем доме и в моей семье.
Dievas pastatė mane būti galva mano namuose, mano šeimoje. Дорогие мужчины, Taigi, brangus vyrai, наша задача mūsų užduotis перенять лидерство в нашей семье. perimti lyderystę mūsų šeimoje. Скажем аминь. Аминь. Sakysime, amen. Третья задача Trečioji užduotis – заботиться о своей семье. - rūpinti savo šeimą. Библия нам говорит, Šventame rašte sakoma, кто о домашних не kad tas, заботится, kuris nesirūpina tais, kurie yra хуже jo namuose, неверного tai и yra blogiau отрекся от веры. negu to, kuris yra netikintis ir atsisakė savo tikėjimo. Что обозначает слово «заботиться»? Ką reiškia žodis rūpintis? Греческое слово говорит «смотреть наперед», Graikų kalba tai reiškia žiūrėti į priekį. думать о своих домашних наперед. Galvoti apie savo namiškius į priekį. А это значит, я не знаю, где сейчас находятся ваши дети. O tai reiškia, kad aš nežinau, kur dabar yra jūsų Мне vaikai. 53 года, Man 53 metai. моей младшей дочери 16 лет. Mano jauniausiai dukrai yra 16 metų. Когда они были еще маленькие, Kada vaikai buvo dar maži, моя задача была mano rūpestis ir užduotis buvo взять в руки бинокль, paimti į rankas binoklį, посмотреть на 20-30 лет вперед pasižiūrėti į 20-30 metų į и priekį задать вопрос, ir užduoti klausimą, что мне нужно сделать сейчас, ką aš turiu padaryti štai dabar, чтобы я и дом мой служили Господу. kad aš ir mano namai tarnautume viešpačiui. Чтобы не искать детей где-то в реабилитационных центрах. Kad nereikėtų ieškoti vaikų reabilitacijos centruose. Кто не думает наперед о своих домашних, Kas negalvoja į priekį apie savo он namiškius, отрекся от веры и хуже неверного. tai tas pats, kad jis būtų atsisakęs tikėjimo ir būtų blogesnis nei netikintis. В Украине есть такая Нечтимость. деревня. Ukrainoje yra toks kaimas. Украинцы, прочитайте мне, пожалуйста, как она называется. Педрижья. Taigi tas kaimas vadinasi Pedryžė. 100 лет назад 100 metų atgal. там была прекрасная церковь. Ten buvo nuostabi bažnyčia. Пастор этой церкви Ir tos bažnyčios pastorius был Лукаш Столярчук. buvo Lukas Stolerčiuk. Его называли Волынский апостол. Jis buvo vadinamas Volinės apaštalu. 25 лет он стал пастором церкви. Būdamas 25 metų amžiaus jis tapo pastoriumi Церковь быстро bažnyčioje. росла. Ir bažnyčia labai greitai Бог augo. мощно действовал через него. Dievas labai stipriai veikė per jį. Он был отец 9 детей Ir jisai buvo 9 vaikų tėvas. и очень часто ездил куда-то в Ir поездки. labai dažnai išvažiuodavo į visokias keliones. И жена его просила, Ir žmona jo prašydavo, помоги мне по дому. padėk man namuose. У нас вода течет, у нас крыша неправильная там что-то. Pas mus vanduo teka, ten kažkas negerai su В огороде stogu. нужно что-то посадить или Ir собрать. reikia kažkaip padėti ten su darbais. Мне mūsų просто, я не darže. справляюсь одна Nes с 9 детьми. Aš viena su 9 vaikais negaliu Наше susitvarkyti. поле не вспахано. Mūsų laukai jie yra nesuarti. А он супер духовный человек. Bet tas vyras buvo labai dvasingas. Говорил знаменитую фразу. Ir jisai sakė tą pačią žymiausią frazę. Моя доля не до поля. Mano dalia yra ne laukuose. Правильно, да? Короче, занимайся сама. Taigi, gal tu užsiim kaip Бог nors меня pati, призвал быть nes проповедником. Dievas pašaukė mane būti pamokslininku. И вот есть одно письмо, Ir štai yra vienas laiškas. которое он написал, это оригинал его письма. Ir tai yra originalus jo Он laiškas. рассказывает о том, Jisai что pasakoja он был apie на tai, служении, где было мощное покаяние. kad jis buvo rinkime, kur buvo Бог labai крестил stiprus людей Духом Святым. atgailos momentas И ir вот в Dievas этот- krikštijo šventąją В эту dvasią. деревню Ir štai į tą на kaimą, велосипеде приезжает его брат. į tą kaimą su dviračiu atvažiuoja jo И brolis. говорит, что его сын, которому 14 лет, умирает. Ir sako, kad jo sūnus, kuriam dabar yra 14 metų, jisai miršta. Не больной. Ne, jis nėra Умирает sergantis, сын. jis jau Он miršta. приехал на велосипеде. Jis atvažiavo su dviračiu. Значит, это не было так далеко. Tai reiškia, kad tai nebuvo taip toli. И вот он пишет такие слова. Ir štai jis rašo tokius žodžius. Что делать? Ką daryti? Здесь такое пробуждение. Čia yra štai toks И prabudimas. там сын умирает. Ir tenais kažkur sūnus Бросить miršta. пробуждение Ar man mesti tą и поехать prabudimą к сыну, ir važiuoti pas savo или же sūnų? дальше трудиться. Ar vis tik tai toliau nešti Dievo darbą? И он решил трудиться. Ir jis nusprendė toliau nešti Dievo Только darbą. через 2 недели Ir tik tai po 2 он savaičių приехал к себе домой. jisai sugrįžo galiausiai į Сын еще namus. был больной. Su jo sūnus dar buvo sergantis Мы stipriai. помолились, говорит, он так еще не оправился. Mes pasimeldėm kartu, jisai rašo ir na, jis dar nepasveiko. Смотреть на 20 лет вперед. Žiūrėti 20 metų į priekį. В 43 году 43 metais его убили фашисты. šį žmogų nužudė fašistai.
Жена его переехала с этого места в другое место. Žmona iš vieno kaimo pervažiavo į kitą kaimą Все его дети отошли от Господа. ir visi jo vaikai paliko Dievą. Жена умерла алкоголичкой. Žmona mirė alkoholio liūne. И здесь я хочу сказать следующее. Ir čia norėčiau pasakyti sekančius Можно так žodžius. заслужиться Господу. Galima taip stipriai Быть užsitarnauti супер viešpačiui, успешным в церкви. būti super sėkmingu bažnyčioje, Но у нас не хватит времени для самого важного. bet gali gautis taip, kad nepakaks которые laiko рядом с patiems нами. svarbiausiams dalykams, Те, которые nepakaks особенно laiko tiem нуждаются в žmonėms, нас. kurie yra šalia mūsų ir tiem žmonėm, kuriem mes esame labiausiai Настоящий reikalingi. лидер Tikras lyderis. – это тот, который видит раньше, Tai yra tas, kuris mato anksčiau, больше и дальше, чем видят другие. daugiau ir toliau, negu mato visi И это kiti. наша задача. Ir tai yra mūsų užduotis. Заботиться финансово, Rūpintis finansais, помочь нашей семье стать на ноги, padėti mūsų šeimai но pakilti ant заботиться и kojų, духовно. bet lygiai taip pat rūpintis ir dvasiniais dalykais. Кто из вас еще помнит Kas iš jūsų dar prisimena, так называемый песнь Возрождения? Кто-то из вас помнит? atsimenate pesnį Возрождение. Пару динозавров здесь есть. Keli dinozaurai čia dar yra. Там есть песни. Taigi, tai yra knyga, kur yra Я dainos. искал песни, Taigi, aš ieškojau которые говорят dainų, об отце, kurios kalbėtų apie который tėvą, молится, kuris meldžiasi, встает на колени. stovi ant kelių. И я нашел примерно 20 песен. Ir aš radau maždaug 20 giesmių. Пару из них прочитаю. Kelias iš jų perskaitysiu. Тихо сгущаются тени, Tyliai susikaupė светится tamsos, тускло луна. šviečiasi vos Мама стоит у mėnulis. постели, Mama stovi prie молится lovos Богу она. ir meldžiasi Dievui jinai. О, мама, ты всегда молилась за меня. O mano mama, tu visą laiką meldėsi už mane. Ты нас, мама, ко Христу приводила. Tu mus mama atvesdavai pas Kristų. Мне мама в детстве говорила, молись. Man mama vaikystėje sakė, tu melskis. Моя любимая, Mano mylimiausia. ночь глубокая, Gili тихо стоят naktis, сады. tyliai stovi visi sodai. Только ты не спишь, мама Tik моя. tai tu nemiegi viena mano mama. Где папа? O kur tėtis? Папа спит. Panašu, kad tėtis А miega. мама не Ir спит. tik ta viena mama, Mama kuri heroj, nemiega, kuri yra которая молится за pagrindinis своих herojus, детей. kuri meldžiasi už Над savo колыбелью vaikus. склонилась мама. Palinkusi Если мать еще жива, Palinkusi visą laiką virš kūdikio mama. если мать еще Jeigu живая, mama dar gyva, счастлив ты, что на земле tu esi laimingas, kad visoje есть кому, žemėje переживая, yra nors kažkam, kas помолиться о тебе. išgyvendamas gali pasimelsti. Если už папа tave. живой, Nes jeigu tėtis yra gyvas, ну это таке, nu, tai выжил čia šiaip старый. tarp kitko. И этих песен я нашел примерно 20. Taigi maždaug 20 dainų tokių aš suradau, Песни о молящемся отце betgi dainų apie besimeldžiantį tėvą, – zero. nuliukas. Это проблема. Man Эти atrodo, kad tai problema. песни вложили нам понятие, Net tos dainos įdėjo į mūsų sąmonę tą кто supratimą, молится, kas meldžiasi, кто детей ко Христу приводит. kas ten tuos vaikus Mama, pas Kristų atveda. Tai где mama. папа? O kur tėtis? Нашел одну песню Radau vieną dainą. «Папа пьяный, вернись домой». Girtas tėtas, sugrįžk namo. Реально нашел такую песню. Да. Yra kaip yra. Это здесь вот change произошел, парадигма изменилась у нас. Pas mus pasikeitė paradigma. Молится не папа, Meldžiasi ne tėtis. воспитывает не папа. Auklėja ne tėtis. Это задача мамы. Tai yra mamos užduotis. Дорогие мужья, Brangus mano это vyrai. наша задача. Iš tiesų tai yra mūsų užduotis. Женщина помогает нам в этом. Moteris, jinai Бог padeda создал ее mums как tame. помощника. Dievas sukūrė ją kaip Она pagalbininkė. помогает нам в этом деле. Jinai padeda mums su šituo darbu. И кто-то скажет, Ir kažkas pasakys. если бы ты знал, какие мы заняты, Jeigu tu žinotum, kokie mes užsiėmę. я вам покажу супер занятого человека. Aš jums parodysiu super užsiėmusių Его žmogų. звали Иов. Jo vardas buvo У него было Jobas. 10 детей. Jis turėjo 10 И vaikų. когда они сходились Ir kada jie visi и susirinkdavo праздновали, ir švesdavo, после этого po to он вставал рано утром. jis pakildavo И anksti по числу ryte. каждого из них, Ir по kiek числу tų каждого из vaikų них, būdavo, возносил Богу жертву. už kiekvieną iš jų melsdavosi ir aukodavo Dievui Это maldos наша auką. задача.
Tai yra mūsų užduotis. Когда ты последний раз это делал? Kada paskutinį kartą tu tai Вставал darai. рано утром. Pakilai labai anksti И за ryte. каждого твоего ребенка. Ir už kiekvieną И за tavo твою vaiką. жену Ir už приносил tavo жертву žmoną Господу. atnešei maldos auką И Kristui. не рассказывайте мне, что вы занятые люди. Nepasakokite, kad esate užsiėmę Я žmonės. тоже такой. Aš taip pat esu Но наша užsiėmęs. задача не отговорки искать. Bet mūsų užduotis yra ne Почему у pasiteisinimo нас не paieška. Kodėl получается? pas mus Почему у нас nesigauna? нету времени? Kodėl mes neturime laiko? Наша задача искать возможности, Mūsų užduotis ieškoti galimybių. чтобы быть отцом по сердцу Господа для своих Kad mes детей. galėtume būti tuo tėvu, kuris yra pagal Dievo širdį Аминь. savo vaikam. Amen. Работа. Darbas. По-настоящему счастливый человек, Iš tiesų laimingas žmogus yra tas, который утром с радостью идет на работу, kuris ryte su džiaugsmu eina į darbą который не говорит: ir kuris nesako, я ненавижу понедельник, aš nekenčiu pirmadienio. который с радостью идет на Bet работу. kuris su džiaugsmu eina į darbą. Конфуций сказал: Konfucijus yra pasakęs, выбери себе работу по душе, pasirink savo tą darbą, kuris yra tau и тебе не придется mielas, работать ни одного дня в ir tau твоей nereikės жизни. dirbti nei vieną dieną savo gyvenime. Как хочется докричаться это молодым людям. Kaip norisi sušukti, kad jauni žmonės tai Там galėtų išgirsti. бабки, там деньги, Ten там доллары, pinigai, евро. ten doleriai, eurai. Ты будешь ненавидеть эту работу. Tu nekesi to darbo. Только в английском языке Ir tik tai anglų kalba есть игра слов. yra žodžių žaismas. Job and joy. Job and joy. Работа Darbas ir в džiaugsmas. радость. Arba darbas džiaugsme. Итак, для работы Taigi darbui у нас есть задача. mes taip pat turime užduočių. Задача работать. Taigi užduotis dirbti. Лучшая книга на эту тематику Bene geriausia knyga šią – это temą книга Тимоти Келлера. galėtų būti Timothy Kellerio И только в knyga. русском языке она переведена. Зачем работать? Ir tik tai rusų kalba jinai yra išversta. Kam Zачем? dirbti? Klausimas. Господи, давай мы будем просто 24 тебя славить часа и все. Viešpatie, gal mes galime 24 valandas per parą tave tiesiog šlovinti. Очень классная книга. Nuostabi knyga, Как rekomenduoju. полюбить понедельник называется эта книга. Kaip pamilti pirmadienį vadinasi knyga. Папа на работе. Tėtis darbe. Будни и праздники трудоголика. Dienos ir kasdienybė ir šventės darboholiko gyvenime. Воркохоликас. Darboholikas. Очень похоже, Leo. Что говорит Библия про работу? Taigi, ką sako šventas raštas apie darbą? В самом начале Pačioje pradžioje Господь четко и ясно сказал: viešpas labai у aiškiai yra вас есть pasakęs, задача jūs turite užduotį, возделывать и хранить сад Едемский. jūs turite rūpintis Edeno sodu. Вначале была работа. Iš pat pradžių buvo darbas. Работа была в начале. Darbas buvo iš pat pradžių. И Павел пишет церкви Фессалоникийцам: Ir Paulius rašo Tesalonikiečių bažnyčiai, когда мы были у вас, kad kai mes buvome pas jūs, оставили правила. mes palikome tam tikrų taisyklių. Кто не хочет работать, Kas nenori dirbti, пусть едет в Германию, tas tegu važiuoja į Vokietiją. там супер пособие. Ten labai geros išmokos. Почему у нас больше всего украинцев в мире? Kodėl mes daugiausiai pasaulyje turime ukrainiečių? 1,2 миллиона. 1,2 milijono. Потому что наша страна очень нуждается в этих людях. Nes mūsų šaliai tie žmonės Нас yra не labai хватает рабочей reikalingi. силы. Mums nepakanka darbo И мы jėgos благодарны за этих людей. ir mes esame dėkingi už tos žmonės. Кто не работает, Bet kas пусть и nedirba, не ест. tas tegu ir Однако мы nevalgo. слышим, говорит Павел, Bet mes girdime, kad Paulius что sako, некоторые бездельничают, kad kai kurie не tinginiauja. занимаются никакой Jie работой, neužsiima jokiais darbais вмешиваются не в свои дела. ir mažo to dar įsimaišo į svetimus С reikalus. утра до вечера в ТикТоках сидят, пишет Nuo Павел. ryto iki vakaro jie sėdi tik tokuose Социальные сети с утра до вечера лайкают. ir nuo ryto iki vakaro tik tai kelia laikus skirtingose socialiniuose tinkluose. Иногда мне люди присылают проповеди. Kartais gali būti klausomi pamokslai. Я говорю, откуда у вас есть время на это? Tuomet aš paklausiu, kiek jūs turite ir Время, iš kur то вот turite это, laiko вот visiems это, tiem брат Лео, pamokslams вот ir это visiems kitiem посмотри. reikalams ir pasižiūrėjimams. Откуда время на это? Iš kur jūs turite tiek daug laiko visiems šitiems pasižiūrėjimams? В римском государстве, в Римской империи Taigi Romos imperijoje, Romos valstybėje было примерно 60 миллионов рабов. buvo maždaug 60 milijonų vergų И у них не было никаких прав, ir jie neturėjo jokių teisų, были только обязанности. buvo tik tai pareigos. И вопрос, который они задавали, Ir tas klausimas, kurį jie в keldavo, чем смысл нашей жизни?
Kur yra mūsų gyvenimo prasme? И Павел пишет послание к Титу, Taigi Paulius rašo savo laišką чтобы Titui, рабы оказывали добрую совесть своим господам, kad vergai jie būtų sąžiningi prieš savo viešpačius, чтобы через их стиль работы kad per jų darbo stilių это было украшением учению Спасителя нашего Господа. tai taptų papuošalu, gražiu papuošalu mūsų viešpaties Ты mokymui. приходишь на работу, Tu ateini į savo ты darbą, еще слова не сказал, tu dar žodžio и они nepasakai, видят, что ты другой человек. bet jie mato, kad tu esi kitas žmogus. Через как мы работаем, Per tai, kaip mes через dirbame, стиль нашего бизнеса, per mūsų verslo stilių, мы должны украшать Евангелие Иисуса Христа. mes turime papuošti Jėzaus Kristaus Evangeliją. Скажем аминь, друзья. Pasakykite amen. Но есть вторая задача. Yra dar ir kita užduotis. Работать нужно в меру. Dirbti reikia saikingai. И здесь есть две крайности. Ir čia yra du kraštutinumai. Первое – это трудоголик. Ir vienas kraštutinumas yra А darboholikas, вторая, как вы думаете, какая крайность? o kitas kraštutinumas, kaip jūs manote, Это лень. tai yra tiesiog И tinginiukas. в середине Ir maždaug per vidurį, слово трудолюбие. Любить труд. в нашем языке нету такого Sorry, слова. Не такое слово. Žodžiu, teisingai reikia būti per viduriuką, bet lietuvių kalba, tai tik mes, žinokit, negirdėjau dar. Трудоголик. Человек, Darboholikas. который женат на работе. Tai tas žmogus, kuris yra susituokęs su Он savo darbu. любит работу до такой степени, Jis myli savo darbą tiek, что он готов все делать, чтобы только быть на работе. kad jis yra pasirengęs daryti viską, kad tik kuo daugiau galėtų И praleisti некоторые laiko говорят darbe. мне: вау, Лео, я так люблю работу. Ir kai kurie sako, Leo, aš Я taip myliu готов savo в darbą. отпуск не Aš galiu net ехать, atostogų только на nevažiuoti, работе быть. tik būti kuo ilgiau darbe. И я всем говорю, Ir aš visiems sakau, трудоголик – это диагноз, kad darboholikas tai yra это diagnozė, болезнь. tai yra liga. Как проверить себя? Kaip patikrinti save, Или мы трудоголики? ar mes esame darboholikai? Нет времени на Библию, Nėra laiko šventam для raštui, семьи, nėra laiko šeimai, помолиться Господу, nėra laiko pasimelsti сделать Dievui, какие-то гуманитарные проекты. nėra laiko dalyvauti Если у socialiniuose вас нет projektuose. времени для этого, Jeigu jūs neturite laiko šitiem у вас dalykam, беда. tai panašu, kad turite Поэтому problemą. здесь надо мера. Todėl šitoje vietoje Кому-то reikėtų нужно turėti больше saiko. работать, Kažkam reikėtų dirbti daugiau, кому-то нужно меньше o kažkam работать. reikėtų dirbti mažiau. И последняя мысль Ir paskutinė mano mintis – Церковь и Царство Божие. - bažnyčia ir Dievo И karalystė. здесь я хочу сказать только одну мысль. Ir čia norėčiau pabrėžti tik tai vieną Дорогие mintį. мужчины, Mano brangus vyrai, нам открыты в церкви mums bažnyčioje yra atviri, все служения. atviros visos Мы tarnystės. можем все служения делать. Mes galime daryti bet kurią И iš jų. здесь так важно, Ir čia yra taip svarbu, чтобы наше служение kad mūsų tarnystė было ориентировано на те дары, которые Бог нам дал. būtų orientuota į būtent tas dovanas, kuriomis Dievas mus apdovanojo. Мы имеем 27 даров. Nes mes turime iš viso 27 dovanas Очень большая проблема мужчин, ir labai didelė vyrų problema. что многие стремятся не по дарам служить, Kad daugelis iš jų nori tarnauti ne а pagal savo выбрать такое turimus служение, dovanas, bet jie pasirenka где ты tokią можешь больше tarnystę, всего рисануться, kur galima labiausiai sublizgėti, показаться на людях. taip pasirodyti šov. У тебя нету дара проповеди, Tu neturi pamokslininko dovanos, но ты так сильно хочешь bet tu проповедовать. taip nori pamokslauti, Если действительно Бог тебе это дал, jeigu tau iš tiesų Dievas tai davė. аллилуйя. Aleliuja. Но если люди знают, что ты будешь проповедовать сегодня, Bet jeigu žmonės žino, kad Ты pamokslausi еще не вышел šiandieną за ir jų кафедру. gestas yra maždaug у toks, них уже кризис ir jiems начинается. prasideda krizė, kai tik pamato, kad tu žengi link И через katedros 50 paaukštinimo минут ты говоришь: ir tu 50 мне minučių еще есть kalbi, столько сказать. nes tu turi tiek daug ką Они уже 40 pasakyti. минут ждут, когда ты закончишь. O jie jau 40 minučių laukia, kada tu pagaliau pabaigsi, То это точно не твое место. tai yra ne tavo vieta. Но это не делает нас хуже, как мужчин. Bet tai nedaro mus blogesnius kaip vyrus. У каждого мужчины есть призвание от Господа. Kiekvienas vyras turi И pašaukimą это nuo не Dievo. главное стоять за кафедрой или где-то на дел- людях стоять. Dėl to nebūtina stovėti ant paaukštinimo arba stovėti prieš Наша didelį kiekį задача, žmonių. дорогие Mūsų мужчины, užduotis, mano vyrai, чтобы наше служение kad mūsų tarnystė было ориентировано на дары, которые Бог нам дал. būtų orientuota į tas dovanas, kurias Dievas mums davė. Итак, можно ли Taigi, ar galima быть успешным мужем, būti sėkmingų vyrų, отцом tėvų, в церкви,
Bažnyčioje на работе или в бизнесе? ir darbe arba versle. Мой ответ Mano atsakymas. – да. Taip galima. Lегко ли это? Ar tai lengva padaryti? Нет. Ne, nelengva. Можно ли? Ar įmanoma? Да. Taip įmanoma. Lегко ли? Ar tai lengva? Нет. Ne. Что мы сделаем? Ką mes padarysime? Помолимся сейчас особой молитвой именно за мужчин. Dabar mes melsimės ypatingą maldą būtent Чтобы už люди vyrus. знали, что в вашей церкви Kad žmonės žinotų, kad jūsų bažnyčioje не женатые на церкви, nėra tie, kurie Не susituokia su женатые на bažnyčia, бизнесе. nėra tie, kurie susituokia su verslu, а это те мужчины, bet yra tie vyrai, которые находят время для жены, kurie suranda laiką savo žmonai, для детей, suranda laiką savo для vaikams, церкви suranda laiką и для bažnyčiai бизнеса. ir suranda laiko И во verslui всем arba этом darbui. успешны. Ir visame tame jie С sugeba Божьей būti помощью sėkmingi su Dievo pagalba И помощью своей жены. ir su savo žmonos pagalba.